Halo, assalamualaikum. Nyan uronyo uro opon itren berarti truk jame yang hana tunda. Nyan uronyo uro opon itren salju. Pi awai kali yang tonyo awai. Nyo baru bulan lah. Kalau mi tamang musim lebih ya pi. Musim winter kalau tamang pi ka yang kian kita kalian beladi. Yang mentam klik app belum save lebih ya. Yang di seputaran kampus UBC University British Columbia. Kawasan perumahan. Tempat kerja yang ini kerja. Tung KBH jendela. Banyak baru dibangun. Kayak jendela jika dalam kaji pakai pemanah. Putih. Nyo diperkirakan 10 cm euronya. Nyo beritanya. Kamera. Jaro lebih yang mudah. Rukuk anak apinya tidak biasa lah bah. Kayak nari kabi dulu. Ya goyang kamera. Lebih saja dong. Perumahan di Kula tu. Kerja di luar cukup cerah. Lagi lebih ya, kerja di luar hancur. Memang tak tinggal di awal kampung. Kan tinggal orangnya di awal kampung. Musim no. Ya, salju pakai tren. Ya, ni yang putih-putih. Yang putih-putih. Yang putih-putih yang kayak sekarang. Jadi area orangnya berarti pah orangnya rokok nitren salju. Mulai batu yang anti. Haidang di luar. Ada motor. Haidang. Ya, nak tanggai put. Nak tanggai put Desember. Itu dah. Leplo senti, artinya pada senti mereka. 2 senti, yang baru 30 minit. 2 senti. Yang kian nyo tabah motor cukup super hati-hati. Ya ino tarem, ya gede baru hidang. Berjalan dengan cukup licin. Padahal mentang awal baru po 2 mana truk.
kabeh putih. Wong kaya kabeh duro, nyo kabeh putih. Nyo royo pun. Nah, ni pula. Ini jalan Tamang kampus British Columbia. Nyo leplo senti di lebih di feet lebih di jengkai royo. Sekitar sejam lagi yuk. Dia kat truk rumah. Kat tibuk. Musim dorong kaya tibuk pergi kaya. Musim salju berarti. Kat tibuk pak tengah pergi salju. Mas, musim tu pula pakai pula bunga leh bulan tak kai. Pula bunga. Nyo minus leh ka kakri. Kaji ke kita dulu lagi coba minum dulu. Dua dia nak kena wanci nyen bapel kami bro bapel tapi model musim tu bulan 4 bulan 5 kan kam lagi itu malam orang kaya ya belah dia ba cherry dan ba apple nyo ba pear ya likur mo yang musim lebih yang lagi mau kelep je. Okey, nyo kat truk rumah ya payah pergi. Ni pergi tengok kat eno wayang di sini. We gonna put here everything, yeah? Good? Good?
think so. What do you think? Huh? Most of the snow is there. Huh? Why do you put most of the snow over there? You put here? Why do you put most of the snow over here? Yeah. That one is okay. Don't put in the driveway, yeah? I know. I was trying to. Come here. Yeah. We have a volunteer. Where's the other kid? Hey, kid! Shoot over there. Look. Just a gangster. Other gangsters. Hey, don't step over there. Alinyan, you stay here. You stay there. Yeah. Alinyan. Yeah. Look, show this. See? Alinyan baru tabo tira. Jadi haidang le tengok. Ya. Hebat. Yes. Dia baru tabo tira. Okay, you grab back. Hey, can I get my shovel? Hey kid, bring my shovel. Bring my shovel here. Come here. Thank you. Okay, good enough.